kuva igihugu cy'u Rwanda cyabaho kimaze kuyoborwa n'abaperezida batandatu. Ushobora kuba utazi amazina yabo cyangwa se utazi igihe bagiye bayobora, gusa bose bagiye bayobora mu bihe bitandukanye. Gusa igitangaje ni uko muri abo bose harimo n'abagiye bayobora mu gihe kitageze ku mwaka umwe. Ariko se hari byinshi twibaza, yaba aho bavukiye, amashuri bize, ndetse n'icyagiye gituma bava ku butegetsi. Ibyo byose reka bari byo turebaho. Mbahaye ikaze mwese, reka duhere ku muperezida wayoboye u Rwanda bwa mbere. Perezida wayoboye u Rwanda bwa mbere yitwa Dominique Mbonyumutwa. Yabaye perezida w'u Rwanda w'agateganyo kuva muri Mutarama kugera mu Kwakira 1961. Birumvikana neza yuko yayoboye igihugu amezi 9. Dominique Mbonyumutwa yari umurwanashyaka wa MDR Parimehutu, rimwe mu mashyaka ya politiki yabayeho nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa cyami ku ngoma ya Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Uyu Mbonyumutwa akaba yaravukiye i Gitarama mu majyepfo y'u Rwanda muri Mutarama 1921, akitaba Imana azize uburwayi muri Nyakanga 1986. Niwe wabaye perezida wa mbere w'agateganyo kuva muri Mutarama kugeza mu Kwakira 1961, mu gihe cy'inzubacyuho yabayeho hagati y'ihirikwa ry'ubwami, impinduramatwara ndetse n'ubwigenge. Mbere y'uko Mbonyumutwa agirwa perezida w'agateganyo mu 1961, yari umusushifu ku ngoma ya Kigeli wa gatanu, gusa ngo mu ntandaro y'impinduramatwara yo mu 1959 nk'uko amateka bivuga, ni amakuru atarigeze abonerwa gihamya, avuga yuko ku itariki ya mbere Ugushyingo 1959 ngo Mbonyumutwa yakubitiwe urushyi mu by'Imana, ubwo ni muri Gitarama, ngarukubitwa n'abasore bari bashyigikiye ubutegetsi bwa cyami. Mu bihe bitandukanye yabaye umucamanza, aba minisitiri w'intebe, aba n'umudepite ku butegetsi bwa Kayibanda. Habyarimana amaze gufata ubutegetsi mu 1973, yamugize umuyobozi w'icyubahiro wari ushinzwe ibihembo bitangwa na perezida ku bagiriye igihugu akamaro, National Orders. Uwo mwanya Mbonyumutwa yawubayemo kugeza yitabye Imana aguye mu Bubiligi azize uburwayi ku itariki 26 Nyakanga mu 1986. Bamwe mu bamukomokaho bari mu buhungiro mu Bubiligi, aho bafite ibikorwa bigendera ku ngengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma ya Dominique Mbonyumutwa hahise hajyaho Perezida Gregory Kayibanda wayoboye u Rwanda kuva mu Kwakira 1961 ageza muri Nyakanga 1973. Ni n'umwe mu bashinze ishyaka rya Parimehutu, Parti de Mouvement de l'Emancipation Hutu, ryaje guhindura inyito ryongeraho MDR Parimehutu, Mouvement Démocratique Républicain. Nibyo koko Kayibanda amaze gusimbura Mbonyumutwa wavuyeho muri Nzeri 1961, Kayibanda yahise atorerwa kuyobora igihugu kuwa 26 Kwakira 1961. U Rwanda rutangira gutegekwa n'ishyaka rukumbi rya MDR Parimehutu. Andi yose byari byaraboneye izuba mu gihe kimwe aseswa burundu mu 1965. Uyu Kayibanda yari mwene Leonidas Rwamanywa na Caroline Nyirambeba, baje mu Rwanda bavuye Bushi hirya y'Ibukavu muri Kongo. Amateka avuga ko aba baje babanza gutura hafi yo mu Ruhango, hanyuma bazi Kabgayi, abapadiri bahasuturimo bamuha n'aho atura hitwa Itare hafi y'Ikabgayi. Kayibanda ni naho yavukiye mu mwaka w'1924. Gregory Kayibanda yaje kuba umunyamakuru, yakoreshaga izina Masudi, ariko ryaje kugumaho abantu bakomeza kurimwita. Azwi nk'umwe mu batangije ivangura ry'amoko, uturere n'amadini mu Rwanda. Perezida Gregory Kayibanda wategetse u Rwanda muri Repubulika ya mbere akimakaza ivangura amoko, acengeza mu bantu ko Abatutsi ari abanyamahanga, agamije kubangisha abandi. Gusa nawe ibyo byaje kurangira n'abakoreye kudeta kuwa 5 Nyakanga 1973, ahiritswe na Juvenal Habyarimana wayoboye u Rwanda kuva mu 1973 kugeza mu 1994. Akaba ari we wari ubaye perezida wa gatatu wari uyoboye u Rwanda. Nyuma yo gukuraho Kayibanda mu 1973, Habyarimana wari umusirikare ku ipeti rya Major General yahise asenya ishyaka rya MDR Parimehutu rya Kayibanda, ashyiraho ubutegetsi bw'ishyaka rimwe rukumbi, Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement MRND. Yari abereye umuyobozi igihugu gikomeza gutegekwa n'ishyaka rimwe kugeza mu 1991. Ubu butegetsi bwa Habyarimana nabwo bwaranzwe n'ivangura ryibasiraga Abatutsi. Ibyo yabijyanishaga n'ironda akarere ryari rishingiye ahanini ku gutonesha abo bakomokaga hamwe mu majyaruguru. Ubwo yari ari ku butegetsi kuva mu 1973, Abatutsi bari barahunze ubwicanyi bwo mu mwaka w'1959 no mu myaka yakurikiyeho,
bakomeje kumusaba ko yabareka bakagaruka mu rwababyaye, ariko aranangira avuga ko u Rwanda rumeze nk'ikirahure cyuzuyemo amazi, kuramutse usutsemo andi yameneka. Mu ijoro ryo kuwa gatandatu Mata 1994, Perezida Juvenal Habyarimana avuye i Dar es Salaam, indege ye Falcon 50 yaje guhanurwa, apfana na Perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira, bari bagiye mu ndege imwe. Iyicwa rya Habyarimana ryahise rikurikirwa no gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside wari umaze igihe kinini, niko gutangira jenoside yo kurimbura Abatutsi ihitana abarenga miliyoni imwe mu minsi 100 gusa. Habyarimana amaze kwicwa yasimbuwe na Theodore Sindikubwabo, wari perezida w'inteko nshingamategeko, ashyiraho guverinoma y'isi y'abatabazi yari yuzuyemo abateguye bakanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi. Birumvikana neza yuko uyu Theodore Sindikubwabo ari we perezida wa 4 wayoboye u Rwanda. Iyi guverinoma y'isi y'abatabazi yategetse kuva ku itariki 7 Mata kugeza ku itariki 9 Nyakanga 1994, ubwo FPR Inkotanyi yatsindaga urugamba, benshi bahungira mu cyahoze ari Zaire, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu munsi, abandi bakajya mu bindi bihugu bya Afurika no ku yindi migabane. Sindikubwabo nubwo yategetse igihe kitagera ku mezi 4, ni umwe mu batumye jenoside yitabirwa cyane, kuko amaze gusimbura Habyarimana nka perezida w'agateganyo, yahise abwira Abahutu bose muri rusange ko nta n'umwe ugomba kwigira ntibindeba, ko bagomba kwishyira hamwe bagatsemba Abatutsi, avuga yuko aribo bishe Habyarimana. Sindikubwabo yaje gupfira mu buhungiro Bukavu muri Zaire mu mwaka w'1998 azize uburwayi ku myaka ye 70. Umuryango wa FPR umaze guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi wagaruye ituze, ushyiraho guverinoma y'ubumwe bw'Abanyarwanda mu gihe cy'inzibacyuho, iyoborwa na Pasiteri Bizimungu, yungirizwa na Major General Paul Kagame wari urangije urugamba rwo kubohora igihugu, ahita aba na Minisitiri w'Ingabo. U Rwanda rumaze kubohorwa mu kwa 7 1994, Pasiteri Bizimungu niwe wahise uba perezida, aho riyobora kuva mu kwa 7 1994 ageza mu mwaka w'2000, ayobora mu gihe cya leta y'inzibacyuho. Pasiteri Bizimungu atarahunga u Rwanda mbere y'1990, yari umuyoboke w'ishyaka rya MRND ryari riri ku butegetsi ku ngoma ya Juvenal Habyarimana. Yakoze imirimo itandukanye, ariko wamenyekanye cyane ni umuyobozi w'ikigo cyari gishinzwe amazi n'amashanyarazi na gaze, Electrogaze. Gushwana n'ubutegetsi bwa Habyarimana bakomoka hamwe Gisenyi, Pasiteri Bizimungu yabitewe n'iyicwa ry'umuvandimwe we Koloneli Mayuya, wari mu gisirikare cy'u Rwanda, wishwe ku kagambane k'umugore wa Habyarimana Agatha Kanziga, amusiza ko yari atangiye kubogamira imikorere y'akazu. Bizimungu rero byamuviriyemo guhunga u Rwanda mu 1990, ajya mu Bubiligi, yinjira mu muryango wa FPR Inkotanyi, umushinga itumanaho n'itangazamakuru, anawuhagarara mu masezerano y'amahoro ya Arusha muri Tanzania mu mwaka w'1993. Inkotanyi zimaze kubohora u Rwanda zigahagarika jenoside yakorewe Abatutsi ku itariki ya 4 Nyakanga 1994. Bizimungu yagizwe perezida w'inzibacyuho ku ya 19 Nyakanga 1994 kugeza muri Werurwe 2000, aribwo yavaga ku butegetsi yeguye. Pasiteri Bizimungu yatewe muri yombi mu mwaka w'2002, ashinjwa ibyaha birimo kunyereza umutungo wa leta, gushaka guteza amacakubiri ashingiye ku moko no kurema umutwe w'abagizi ba nabi mu gihugu cyari gifite ibikomere cyatewe na jenoside yakorewe Abatutsi yahitanye abarenga miliyoni mu minsi 100 gusa. Muri 2004, Bizimungu yatsinzwe urubanza akatirwa igifungo cy'imyaka 15. Mu 2006 ajurira asaba gukurirwa y'igihano, avuga ko urubanza rwe rwari rufite impamvu za politike, ariko aratsindwa. Nyuma niko kwigira inama yo kwandikira Perezida Paul Kagame amusaba imbabazi. Bizimungu yahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu ku itariki ya 9 Kanama umwaka w'2007. Uyu Pasiteri Bizimungu yari yaravukiye ahahoze ari muri Perefegitura ya Gisenyi mu 1950. Nyuma yo kuva muri gereza ntiyongeye kugaragara mu buzima bwa politiki, ubabayeho mu buzima busanzwe ariko butamwaye, kuko afite ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye birimo inzu zikodeshwa mu mujyi wa Kigali na hoteli y'umuryango we iri mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu murenge wa Nengo mu karere ka Rubavu. Akaba yarabaye perezida wa 5 wayoboye u Rwanda. Kuva ku itariki ya 24 Werurwe 2000 kugeza uyu munsi, His Excellency Paul Kagame niwe perezida w'u Rwanda, akaba perezida wa mbere watowe n'Abanyarwanda binyuze mu matora rusange n'amashyaka menshi mu mwaka w'2003. Akaba perezida rukumbi wakoze ibyari byarananiye abandi, umugani wa ya ndirimbo. Perezida umwe rukumbi washyigikiye ubumwe bw'Abanyarwanda n'iterambere, akamenyekanisha u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga,
amateka ye n'ibigwi bye tuzabigarukaho mu kiganiro cyihariye. Ni mu nyemerere tube ducumbikiye aha. Dive Irakoze nje niko nitwa, ndabashimiye.